FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka ni jana tangin quarter final kheltran ania Zaninah hian quarter final match ni na khelin Spain le Belgium anin ma chon vele dona tu Zawk in nge France nungzuin semi final in pet kayang ti hi Zaninah hian anti chiang dona ni ram pahnih te hi Los Angeles Stadium anin ma chon dona Europe ram ve anni awangin Zaninah hian Europe ram pakhat kan Mangtha anga Europe ram pakhatin semi final an lut don ti point asoi thei ome Spain le Belgium te hian player langsar tak an neia anni pahnih in ma chon tur hi anol puina kan lo hriat ver hrimhrimatana tha nia kan ngai tua chungin kan soizau vele don ani ahma sabera chuan head to head ta anlawin ma chon to na clear ta ila Spain le Belgium hi voisom ni pahnih anlawin ma chon towa chuta tang chuan Spain hi voisom pahnih chak toin Belgium hi voinga an chak towa voinga anin draw ani anin ma chon to na voisom ni pahnih atanga achan ve zet voisom pakhat hi friendly match anin ma chon na ani bok tuntuma anin ma chon na tur World Cup bi ka hian voi ni anlawin ma chon towa kumsang khat zakwa somriat paru World Cup a khan quarter final in ma chonin Spain hi an chaka semi final anin langkaya Belgium ero an tlak pha tichuan kumsang khat zakwa somkwa World Cup a khan group E anin ma chona khamitum khan Spain an chaka wangin group leader ni chungin round of 16 anin pet kaya Belgium po tlabik chuang lawin group a pahnih na ni chungin round of 16 anin pet kaya ni tichuan kumin B ka ansu nu en le ta ila Spain hi group A cha omin Cabo Verde Uruguay le Saudi Arabia tenen anom hawani kha heta hian an match masabera Cabo Verde gol khung lawai ne tok puin annuwa Saudi Arabia le Uruguay nein an group a points tari ne chungin group leader an niya group A cha pakhat na ni chungin round of 32 anin langkaya ni Belgium hi group G a omthungin Egypt Iran le New Zealand nen anom hawa match thum an khelatangin New Zealand chawan neya Egypt le Iran hi ne zo lovin Belgium hian group round a match thuma point nga an neya ma se group leader an ni thawa pahnina Egypt nen point nga ve an neya ma se Belgium hian goal difference a an that jong mangtang ka in group leader ni chungin round of 32 anin pet kaya ni Spain le Belgium hi group round a an tlomia lo ve a tichuan round of 32 a Spain hian Austria sithum faya nein Belgium hian Senegal gol thum gol niin an ne thunga tichuan round of 16 a Spain in Portugal sikhat faya nein Belgium hian in elna thleng tu thom nei lian tak mai USA goli gol khatin an ne vele ani Spain hian kumin World Cup a hian gol an la chuami alawa ram somli pariat in elna hian gol la chuami alo om chunan ni kumsang ni somni pani World Cup a khan an match na hnung bera gol an chualo boka chu wangin World Cup a match ruk chung azon zata gol chuami alo om chun ni in record thar an siam ngheh-nghea heta hian penalty shootout ero an chiar tel lawani Spain hian kumin World Cup hi an khel thahrim rima gol an la chuami alo ba ka hian an ma chon team ten Spain goal zone a hian an pet lei thei der lawa hemi takhi tamtakin an hmu kana an soi langsar lo khop maya Spain hian gol an la chualo tia hian an du tok deuh mai thina ni ma se Spain su nu enta ila kumin World Cup a hian match nga an khel towa heta tang hian Spain goal zone a gol khung tuma pe tamber chu Portugal khani in voithum chawan pet atlem zia chungai tua ta ila Spain hian Portugal ni lo ram palidang an ma chona khan an ma chon ram te khan in khel chungin Spain goal zone a gol khung tumin voini ayatam an pet ngai lo hrim he statistic hi ngai tua chen paule apui ati lo thei lova achan chu minisom kwa hun pa ngai ba ka additional time a hian an petam fu thina hetiang ani chung hian Spain hian an king puite hi an veng ne angreng viau zel chumi lan na chu an king puite hian Spain goal zone a shot on target an nei tam thei ngai mi lo hian nia player tharwal omna Portugal me po khan in khel chungin Spain goal zone a voithum ayatam an pe thei mi lova kha khan Spain defending thajia hi atilang chiang le ome Spain hi chuan ball changtam chungin attacking game an khel thina defensive game hi an khel du ngai meu lo heti chung hian an king puiten an nor lei thei lo lai hi enge achan niang kan ti chuan achana molte om thei chu Spain hi an game a solid thokhat le ani ti hi achana tur chu ani mai ome achan chu an king puite an attack ngara an king puite hian volley counter attack amangin beithin ma sela Spain goal zone a hian voitam an pe thei tlat lova voitam an pe thei lo chan chu Spain hian anti boy man zel emo an block man zel emo an thu sak man zel emo chutiang chuan Spain hian
defensive play tha an lan tir thin wanga ni chu wang chuan he team attacking game khel thin hi defending a hian an ngei tu omia lova an record hi thaturu takani tun thlenga goal chuamia lova quarter final hian anin pe thleng po hi a chan bul ber pakhat chu an king puite attack an dan thiam em wanga ni ya an king puiten chance tha an nei lo na tura an ven thiam thin em wanga ni team anga an thatna chuta chunan tangkai puya Rodri le tlar hnung player te tho ho na a tha si ya player dang midfielder le forward te chanin an tang rual tha em maya chumi ra chua chu an muta mek ani Spain hian round of 16 na Portugal an hne chi khan match an khelna hnung som panga a tlomia lovin an kal tluanga chu wang chuan he Spain team hi an tlom lo na po arei le ta viau maya hei wang hian in ring tok taka kal mek an ni ti hi theng hi lo a thabok o me FIFA World Cup a hian goal chuamia lova quarter final in pet kai hi chu an lo om tuwa kumsang khazakwa sampua khan Italy team khan quarter final goal chuamia lovin an in pet kaya ani pheikha chuan semi final hial goal chuamia lovin an khelani ma se goal an chuana match masabera an tlata thunga chu Spain hian tong ve thei an ni knockout ani to sia chu wangin an film khur angai dona kumina hian Spain hian goal chuamia lovin match engzal nge an khel theiang ti te po hi tuna chuan ngai ven om atling ta a in elnatran ma khan hetiang lama hian Spain hi an kal for leang ti in soilok ta ila atam zok chuan kan oi kher lawang ma se in elna an chan ta a tun hi an thlenga hetiang lama goal chhualo lama hian record nei thaber an ni tari ani chu wangin he Spain team hi fak molmol tlakin an khosatlatani Belgium big hi soikai vele talokila Belgium hian Spain ang thawin match nga an khel towa chuta tang chuan match masa pahnia beise phak lovin an chak zo lova draw result an hlo chuak ma se an match thumna atangin an chaka ti chuan Belgium hian kumin World Cup a hian match an khelna nung pathuma goal som pahnih te meu an khung der maya New Zealand an sop rep nu khan Belgium hi an hoi kir le tamia lavani chu wangin Belgium hi World Cup khelme ka hian an match na nung pathuma chuan match tin goal li khung tlingzia angan niya an goal khung zat average ha lak hian asang le he Belgium team hi an golden generation ani to lo chung hian bulan tran fu lo ang ain an che theinek maya an match masabera Egypt nen goal khat ve ve khungin ani hne to ka khamitum khan goal an phur masa a chu ba ka chuan on goal mangin an him sha mani Iran nen anin ma chon khan goal khung lovin anin hne to ka kha me cha khan Belgium defender Nathan Ngoyan mini samruk pasarina red card achoi nge a chutiang vel chuan kumin World Cup a hian bulan tran thalo khop maya Belgium hian group stage an paltlang zo lo mayang a tia lo thona te po alian man le ani kha chutiang kara chuan group match na nung bera New Zealand gol nga gol khatin an sopa ti chuan run of 32 a Senegal gol thum gol nin an neya he match a phei hi chuan Belgium hi signify an nufual nuin an comeback ka ne na ro pui tak an changani kha an comeback dan la kha minisam red parugna atangin gol an khung ve tran chawa ti chuan hun pa ngaya gol ni ve ve khunga in ne tokin extra time hun top dona irit elements a penalty goal mangin gol thum gol nin an chakta kha niya kha match kha Belgium history a phe chuan FIFA World Cup a match ro pui berta jinga chiar ani reng to dona ni hemi nu hian run of 16 a USA goli gol khatin an hne leya Belgium hian danglam deuna an nei pakhat chu substitution siam konga hian ania kumin World Cup a ram somli pariat in LG nga hian Belgium hian substitute player gol khung thei an nei tam bera an substitute player ten gol nga an khung tling towa hetiang lama hian Belgium aya record nei tha hi kumin World Cup a hian an omri lavani chu wangin Belgium hi chu an khel chet deuh poin substitution an siama an fu le mai zela chakna gol te an ron khunga chutiang vel chu an ni awangin Spain tan po hian tha thla lawa ma chon ngei an ngai don he Belgium hian beise an nei sanga Spain hi paltlangai in beise na sang tak nei chungin Zaninah hian quarter final match hi an khel don ani Belgium hian kumin World Cup a hian match an khelna nung pathuma goal som pahnih te meu khungin match tin goal li khung tlingzi ang an ni kan ti kha chu wangin hemi shrekar hian Spain hian an ma chon angai dona Spain hian Belgium ina goal an khung thei zia hi rareng chungin hun ti ratanga hun top thlengin an defensive play an ngai tha athiang don lo shim kumin World Cup a hian Belgium ta na tangkai chu Charles de Catalere hian nia ani hi kumsomni pangami ni in European top club tenen po seizom ani thina sangni somni pahnia AC Milan panin
bese aphak che lo thunga tichuan lona azom Atalanta a angheta om zuin tuna hian Italian club Atalanta player alania opposition panga hi attacking midfielder nima sela center forward a chhor theya Belgium po hian center forward a chorin anti sual lo thin khop mai tichuan team pahnia hian inlan theilo turan omem ti hi soile talokila Spain lama hi chuan an player poimote an chhor thei vek dona tun thleng hian in liam chhor theilo tur report an la om lova Belgium lama hian player pahni chhor theilo tur omin Zeno de Bas Sporting Center back hi an chhor thei don lova ani hi ain liam meka ani baka hian Amadou Onana Aston Villa midfielder hi an chhor thei don lo boka Onana phei hi chu ain liam na hleya ACL liam anei awangin kumin World Cup a hian ain lan thei to don lovani tichuan team pahnih tana bultan tura ngai te hi soivele ta ila Spain hian goalkeeper a Unai Simon bok hi an ring le dona hei hi chu thil chiang sa ani left back a Marco Correa hian bulatan le arin oma tin right back a hian Pedro Porro an bulatan le arin om bokin center back a Emerick Laporte le Pau Cubarsí te anin kop le ngei arin om boka Spain hian goalkeeper le defender pali tuna kan soite hi an ring nget khop maya bultan tung heta an mante anni chuti rual chuan right back bika hian Atletico Madrid player Marcos Llorente an kheltir vele thina mase kumin World Cup a hian match an khel tam tial tiala Pedro Porro hi anghet ve ta tial tiala Zaninah po hian bultan tua atel ngei arin om anma a hian Rodri Pedri le Olmo te anin kople arin oma tichuan tarma a hian Alex Baena Lamin Yamal le Oyarzabal te an om le arin om boka Spain hi chuan bultan tu an nei te hi an khoi chet le tuk lo rin ni in tuna alan ang tuna kan soi ang tak hian bulan tran le tura ngai ania news agency sang sang tele FIFA ngei poin hetiang hian an clear lok na lama an lautar lang hlom ani tichuan Belgium lama hian bultan tura ngai te chu goalkeeper a hian Thibaut Courtois hi chu khoi chet thiang lawania right back a hian Timothy Castagne tuna Fulham tana khelmek English Premier League player hi bultan tura ngai ania left back a hian Premier League player vek Brighton tana khelmek de kai par hi bultan turangai ani boka tichuan center back a hian Ngoi le Mesele te hi bultan turangai niin anni pahnih hi anol pui chuan kan hrelo mai theya Ngoi bik hi French club Lille tana khelmek niin kumsom ni pathum mi ania talent nei thatak niin Belgium halam hun kal zel tura po anrin rol ni chunjom zel thei turangai zinga mi ania akopui Brendan Mesele ero tlema upadeu lek to niin kumsom thum pathum mi ania ani hi chuan kumin World Cup bak hi chu World Cup dang a khel arin om to chia lo ani hi Belgium club tha club brook tana khel mek niin club brook a anrin rol ania experienced defender ani na hi an tangkai pui thin le ti chuan midfield ta hian elite element se chu kan ria anga ani hi tuna Premier League club Aston Villa tana khel mek niin kumsom ni pakomi ani ve towa wanglai mangme kani elite element sakopui Hans Vanaken hi anol pui chuan kan hrelo mai theya ani hi Belgium club ro pui ber club brook tana khelmek niin kumsom thum pathum mi experienced player ania Belgium hian tlarlaya hian player no pang jok jok to lo experience nei thatak pani anda tlat mai hi an game lungphum ti nge tu poimo ani tichuan Vanaken le Telemans ma hian dinglam sira Jeremy Doku an bulatan arin oma Jeremy Doku hi Manchester City player khaniin thaza zet mai ball thiam le tlan chak zet mai ania Belgium ina golan nor konga an thapui poimo berti theiani tichuan veilam sira hian Leandro Trossard bulatan arin oma ani hi kumsom thum pakhat mi ani ve towa Arsenal player ani awangin mizote poina kan hmu tampol tak ani ome a theina san zia te po soinon ngai lovin Arsenal a kan hmu thina abik takin Trossard bik hi chu ball han khala tanpui pup chi Jeremy Doku te anga dokpur pur chi ani lova ani hi chu om muna a tha a chu baka chuan ball han keng det turin a tha boka mun che pa po aboi chuang mi lova a ball a fing thin em lai hi Belgium tan po a hlu thin ani tichuan Trossard le Doku te inkara hian Kevin De Bruyne an bulatanarin oma Kevin De Bruyne hian awang lai chu apel to tuna hian kumsom thum pangami ania Napoli tana khelmeka Manchester City a khan bola pe thiam ziate a quality san ziate a kho hoi zaw ziate le a thiam ziate chu kan mu to thina ma se khating ang pup khatuna chon ani to big lova chuti rual chuan ti min ngana tlak khopin a theina hi ala mang thiama chu wangin Belgium hin ana tangkai pui fu maya bultan tu zinga tangpo hian thlau thlak fo phalchi ani meu lovani tichon Belgium hian center forward a hian Charles de Catalere hi an mang thina
ani hi Atalanta player ani ti kan soi to kha apaliana a ball khoi adik club boxia chuwangin Spain defender te tan po ball ka nga thlengin a nok thei viau dona anven uluk hle angai don team pahnih tana bultan turangai te hi entawang wangila tuna kan tarlan te hian tuna kan soi ang tak hian bul an ron tan talawani po in za somko hi chu adik don ati ngama chuwangin han ngei tua zuita ila Spain le Belgium a hian tunge thazok kan ti chuan player minga tang reng point Spain hi chu an thazok ti kan pom thlapanga he mecha hian Spain hin ball changtam zokin in khel po anthunun zok nge yanga ma se Belgium forward te hi enta ila abik takin Jeremy Doku dokpur pur tur han ngei tua hian Spain hian high defense an mangle ngei dona chumi kara Belgium ina an han counter tur vel hi in khel munam bik ling thei turani chu kan mu ngei po be seita ila Belgium hi team huai sen tak an ni ve boka wangin hei tak hian Zaninah hian attacking game khel tur Spain ne na anin ma chon tur hi ati munam zual ngei be seina asang ani heti zong hian soikai talokila kumin FIFA World Cup a hian knockout round na run of 32 le run of 16b ka Belgium golkhung tam ber chu Belgium an nia Belgium golkhung zathi ramdang tu man an khung lo shim run of 32 le run of 16b ka hi chuan France le Spain ten goal an chua lova ma se kumin World Cup pui kan thlir chuan match an khel to zonga Spain chau hi goal la chua me lo om chun an ni chuwangin Zaninah in ma chon tur hi knockout round na golkhung thiam ber le kumin World Cup a defense thiam ber in ma chon tur te po ati theya chuwangin he match hi kidang deuh hleka tanga thlir poin ena chak om fu maya Zaninah hian goal lu ngei po ring ta ila kan rin sual arin om lavani Belgium ka shwetu Rudi Garcia hian soyin Spain team hi anzia ka hrechianga chuwangin anni laka hian ti thatok lo awanga afuak let anat thei zia po ka hrechiang chuti rual chuan keimani lama Senegal laka ngei po ani kha team thatak laka pressure na tak kan pe theya chuba ka chuan kan ben chatanga lu te hne na lom thu soina tur aum thin boka kan team pui laka hian lom thu soina tlang mu tur aum thin ani chu chuan kan squata member tin te hi masona min thlena chu kan tana thilpoi mo takani tin Belgium coach hian Spain hi an hriat chian na atang le an mani anin hriat chian na atanga an ma chon tur thu asoyani Belgium coach Rudi Garcia hian danglam deuh na aneya chu run of 16 na khan kan muwa USA laka Kevin De Bruyne le Jeremy Doku te bencha ada tlatani achan chu Rudi Garcia hian team tana thaber tur angai tua chuta chuan an player thaber po ni sela team tana thatur zok nia a hriata chuan a thlau thlamak hre reng lova hetianga thutluk na siam har satak tura ngai po siam thei mai zel coach ani awang hian Spain tan po film khur zual angai dona hei tak hi Belgium po to an khir zual na pakhat ani an team game a that tial na chante an goal bo anat tial chante hi a chan bul pui ber chu an team coach Rudi Garcia hian ma ati son tlan wang ania chu team ma son tlang em mai chu Spain hian Zaninah hian ne ngei tumin an ma chon don ania darsom pahnih le chan ve hian anni pahnih hi anin ma chon tan don ani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soi zaw theina chu ni vele phot ro se